Manifesto paklang lo haladake artikel 244 elam tokpon pe gadi tokpon pe sita ilitum dakar biang lo BJP atom bangke artikel 244 kangji pada kacu tokpon rarapan kacubai gadi lama kacubai lo gadi ha Delhi ni ke state ki PG provision tokpon hai ya dak mamuli tum dakar biang lo BJP tum kacu tokpon ge tum ale doi ma ale di lasi apang non Ahoren Singh Bey MP alang li Parliament House lo alang li Chauhan dulu nitum dakar biang lo BJP lasi artikel 244A provision doma awe manangkan papua arju dulu gadi arju dulu bang 244A tum hanam tokpian kalau ba nang tokpian gondo tum kelong ini ngaja kondu gadi do apema ahem pe kacohan ya tumbang ke hang pame kali kacubai ben ke hang tumpina de BJP lagi hempe ke hang parti kali BJP lagi bomba banyak Slogan. Kasih makan biru, kasih jadi dua. Wali Adon ku Adon Tharup Hora Hokebra Nerkep 558 Adon BJP pen ong nai lo la pen ke ADF pen dolo la pen ke Congress pen la pen ASDC pen la along tin meta party tin meta nang join to at lo dake BJP da vedet ason lo bon dake la pen ASDC la pen hala ADF atung Congress tum da vedet lo dake non ke la ni tum pini dak swai a field body high school field along si nil to meeting itu nang le tumra ke hai pon ye phaning je thema amri pen ning pining bang ning the tu pe melo amri ben ning khelo amri ben ga hai ver he ta pining bang ning the tu pe melo ning hok pen ta di mahasawan tan el tum long se nang dun at lo non ke di mahaso long ko ana percentage me pon nang le tum hadak 70% bak itu haji ku arni si hala Daniel lang thasa mata aning ji dak pini armu phai ka chitong bang da suri pho 5000 6000 la song bong ar ko aro ke jon ye lang ki nang le tum ninge che the do lang ma amri do lang nang jon pini nang dun un e tum da do ja tu na po yo arve ke jang pon mane gari na arlu dun ne tet po da ke development of that committee di wrong be theke lama si gari ta nar lu dun ne det arve ke jang pen po di nang le dun ne det ako nang ke join un thui lang ta to la meeting na nang dun je la kasar simbol puthak dak pen pachini thak simbol bang ke la ke chini nang ji la ke kesi lo kesi ba napit pudapu english pen caesar pule lalu la to ke athema ilitum ke register telang di amasi ilitum han torcha bang ke la BJP tum nang chidun de amat hala GSP tum han pide la simo vote ke pidam atum antala bangge phola nang nelo la nilimen adung kesi adung torsta doji sita hala torcha bang ela ke battery ki iktang la pen amamor ke chotang tors lo hala bang la si kesia bang along si nang litum vote pinang po hala kesia dong bang APSLC pusi tok ima independent pusi tok bisa kesia dong bang independent pusi tok ji
Nelimen doji independent puji tokji ada APHLC putok di itu register tidak tangapot 70% man to hobo aru eta 5 lakhs to ami pam karon 9 lakh ase noi total 9 lakhor bitor 5 lakhs to pam এইটো বুলি ভাবিছে আৰু এটা কথা এটা কব খুজু যে আমি তো ইমান দিন কনস্টিটিউশনত যেটো লিখিছে 144A 244A আৰ্টিকল 244A আছে সেই 244A মতে আমি অটোনমাস ষ্টেট লাগে বুলি ইমান দিন বিচাৰিছো কিন্তু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট অপোজ কৰি থাকে আৰু বঙালী সকলে অপোজ কৰি থাকে কিন্তু এটা বৰাক ভেলি বঙালী সকলক তো মিনি ষ্টেট দি দিলে নহয় আসাম গভৰ্ণমেণ্টে হেতু জানে আপোনালোকে মিনি ষ্টেট দিলে মিনি ষ্টেট এনেকে দিছে নিলিখাকৈ দিছে নোটিফিকেশন নকৰাকৈ কৰিছে তেওঁলোকক কেনেকে কৰিছে তেওঁলোকক মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট বনাই থৈ দিছে সেক্ৰেটাৰিয়েট তো এটা ষ্টেটৰ কাৰণে মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট হলে মিনি ষ্টেটৰ কাৰণে হেকানে মিনি ষ্টেট মানে অটোনমাস ষ্টেট নিচিনা যে আমাক অটোনমাস ষ্টেট নিদিয়ে বঙালী সকলক অটোনমাস ষ্টেট দিয়ে এটো কি কথা এটো পাৰ্সিয়ালিটি মাত্ৰ ট্ৰাইবেল সকলক ঘিন কৰিছে এটো আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰাইবেল সকলক ঘিন কৰাটো দেখুৱাই থৈ দিছে